He tata ki te 2,500 ngā kehi ma te pukupuku kua kitea i te tuku ngā atu o ngā pā ki te aro matawai ma te pukupuku ki te puku. E 2 miriona te rahi i tuku atu ki ngā moka o te motu. Ko ia tētahi whāinga a te rautaki a motu hei hāpai i ngā tūroro ma te pukupuku. Nei te pūrongo a Mārena Mane. He oati nā nahinara i whakatauhia mua tonu ngā kōwhiringa pōti. Kia pai ake ai ngā hua ka puta mo te hunga ma te pukupuku. When you start particular subsections of a screening program, there's particular requirements you have to have. It's different to actually doing a nationwide rollout. So we're still learning, still understanding where the sweet spot for screening for Māori and Pacifica is particularly. Hei tā Bowel Cancer NZ, he roa rawa te tatari hei whakamātautauria te hunga Māori Pasifika hoki. For Māori, we get bowel cancer at a similar rate to non-Māori, but our mortality rate is twice as high. He oi anō ko tēnei whakamātau kore utu nei, ka whai wāhi ki te hunga ono te kau ki te whitutukau mā whā, te pakeke, me te mea hoki e piki ake ana ngā tatauranga mo te hunga i raro iho i te rima te kau, ka whiwhi i te mate pukupuku nei. We're looking at lowering the age. What the modelling will tell us as to what it will be too and over what time frame. That's what the modelling will help us with. I whakatau ai a Lisa Maxwell i te mate pukupuku taumata toru, a e tūmanako hia ana i nae nei i whiwhi hoki ia i te whakamātautau kore utu nei. Yep, I wasn't aware of that bowel screening rollout as such. So perhaps if I'd had a bowel screening test, then it would have identified it and maybe the situation would be a bit different. Kāore i taia Elisa te whiwhi i te rongoāha hau ma te pukupuku nā te kino o tōna hauora. He oi, ka whakataetai tonu ia ki ngā whakataetai whakapakariti nana. I feel well, so I'm just keeping on. That's all we can do. E ono rau mā 4 miriona tāra ka whakapaua e Pharmac ki te hoko e 26 ngā rongoā kaupare i te mate pukupuku. When there's drugs that are available overseas and they have added benefits beyond anything else that we have available in New Zealand, it's always a good day when they become available. He rangona pai tēnei mo te tini me te mano e tatari ana mo i nei rongoā. Mārena Mane, te karere.